Ebusuafo yenua ba Xandy Kamel ana ene de ye se no kra enijasem se nye no kra so na ye nsem a yatete a oberi hyesenka yenua ba won sansunya enije ebio ene sen ye Xandy Kamel na ware mu nsensem a one kanija chese kanija obeka so twane di so twini di yo so twane di yo ande ye hye na ehune mumu no omo ware ye chire no yehu se kanija sa go back to the ex back to say ware no nsem de na edosu bebre na ene de nsusu no enam so ema Xandy nsu after sans nsem ne chini be ka say aware e friend aware bad ye onde nanka onware bida nam dia atu no e ware mu bi so na bi mu so sans ni se bi mu ka say Xandy de e fata no because of the conforware sem e be see ye team time so anasa be for team time so be kan ye fela makafu ni husband medical Mr. and Mrs. Fribon or the RSMBC say or come for the entity to no na bi hu say eye kama ana na to yemi aba no ana se bia dia na oye no ehun sunsanso na aba no so no bet hu say we dey reshima obia because broken heart dey eye akoma yare ntimi nidi awoma chingo say wada no asori no akem broken heart ni na ehun sunsanso side effect of broken heart na ene dey nso yemi aba na ije sema ye titi ana say ye hu ni say nansi na big Akwes so ne no agro no mu di social media so de betu dwa say ye nua ba no ebe ware na be ma no be ware friend no akosi na ye nti agro di nti ka enye serious ne mo ne de video bia betu dwa ama ye hu say Xandy Kamel ni agi be obo akosi ni din oye be ma osidi osita kire say rumors are yet tete no it is confirmed by Xandy Kamel therefore ye nkwohwe ebra Akwes big Akwes edi sanse betu dwam embra Ghana fwe ene de onyankopon aye Xandy Kamel adom abrantie bi free abochiman mu abeware Xandy Kamel ye friend Kwame Osikani me big Akwes mi di one dancers abrantie ni woska Kwame Osikani waware Xandy Xandy Kamel waware una se de oye bema oye oba oye akola oye panyini me say Xandy Kamel wawale weni sema big Akwes edi betu dwa no na afensu so Xandy Kamel yen kohwe asema ema ye hu say o confirme aware o sa bebe ware bio anke nti na bema bu no o confirme yen kohwe sa video no embra Kwame Adiasa that why Adiasa for that UK for them didn't say Kwame Xandy Bema Kukutaku Xandy Kwame boy love you no Adiasa boy love Adiasa for that so for that Adiasa so for that Kwame me do what say Kwame said what can I want to me but all I see is an angel sent from God to me Lakpa black see from now we are born some light and darkness Gavito speak me please speak me Gavito my pick ready as him Friday. Yes, Gavito. Osu Gavito. No watch him send here. You see the card no eto give to the right. competition Xandy you be question na when you do do ayo say who are that man monyam ni be ma odi modo die be ma odi kono ti odo asia you glow like this and you smile
nya bidda. Odo be ma bia be fa no abisu kire me bidda. Ena kwa me skede bia o kire me. De bia o kire me. Bisori na pa, meti momo quick or breakfast. Bisori na pa bia o si over e ba ti pa be. Pa mo ma me wu fa hinie. Pa mo ma me wu fa no kwa me ma me nya me shira ate. Ma me nya me shira. Ane wona de ba saba. E bi ba saba bi. Me ya se me ni ye ko. Kane. Me bi mega for pa na mo mega no ha for nyina hu se. Bema. Na kwa me se de me no ya trendi o. Unti ni ma me kan tell answer. Video na o he no. TV3 for nyina post yo. Xandy ade no no. Wana ye live. Edagana uda kwa online ko edagana web. Xandy uji udi. Me donya me. Uji udi. Serious. Big Akwes. Ya kana for babumi o. Big Akwes for life Fiancee na Mr. Osu na me beke. Oni ha. Me yiri na wa ha. Na yiri wa ha me nka. Me yiri na so esi ana pe Big Akwes born na so so esi. Na yiri wa ha me nka. Yay. Trendy. Enu ani ne. Wo de ko he eda adum online. Ghana web. PCFM. TV3. Wo na ko he. Ama for frɛ me. Kwame. Wo ya ne se. Ama ko samfa. Wa fa picture kan wo do picture kan wo dia kan ama ko ka se. Okay. And no, I life. Obi about congratulations. Na me ntiasie. Ho na call success ever. I'm still there say. Say who Ghana web so ware. TV3 for ware. Say amafo. Omundi omu fi asam da. Mami kasa na no wanu ayede. Ene kasa. Abru na Mami ene yeso kasa. adene bia. Mami kasa. Ajebe nsem. Adene tam. Mami kasa Oba kasa. Ebeji unsem. Mesi kwa me se na mesi bia do wa fa no hu. Se na mesi bia do wa fa no hu. Hey, Xandy has here why? Black is a second. So ni black. Say black buy or say drop baby girl. Black. Aspen drop you men finu. Meu. Me pacho se sia. Nzere mo be to am. Mo tani tabo na start for your kente. Na se si aga na kente ya pama ya the format na epam. Oh, me pacho we de nya Ghana ho. Shre. That was people. Santa baya gavito mu nyire ntimi my baya no aposo. So ya di ya kente na ya so. Baya we de no aposo. Mo be hu sa matimi ababia. Na Big Akwes ni when he create na pono kwa na ya be to fence afa ho. Hey. Frida. Kwame, sa fresh and the fino. Frida. Fino, minimum de sta ho. Fino, sa fresh and the fino. So obey me lie am entieno. Hey Frida, Okoto gift card no. Yeah. The pressure is getting worse. Manento gift card no. Gift card na etime nya hwe. Me card an kasa na connect amade no. And the schedule 84 get. The pressure is getting worse. You say what? Me couldn't answer no.
Me bank card connect na man na me smile. Ode say o Akwes e dey hu dey be say. Yeah, me chow ya me chow sisia. David ade a huntimi de mbeka wa ho. Oh. Say o ho e be hu dey be say. Me chow. We ya don pen crofo aka wa no tumbo. Me ma 10 minutes me chow. Where ni just yensa aka expose yes see ye de bremo expose afefo say brani be nyina no dia ekoso organ ma mu nyina no ya ready ya crowd say ye de bebe na mo so ma TV internet dia oni Xandy Kamel no afena ma congratulations say dia eka na no kren kwa dia na ye ni just ma yemi aba no say ne ni ja ohwere ye no ne sabetimi asa aka bio na afi onu so nya ni je ewo our because our ready ye de ne mu no wenya the right person na ya obu okra onja wo ne mu do de be ye wo krata wore na se a weni enji aha ena mbisi na na ye bo a ne de utimi ka na make us subscribe like na share makra mu na bye bye.